Ka Election Commission of India ECI haka khat pratri uniu benai dapat bena ko yaki terik wa MKAM heyato wa ka election MLA yang ki litali ki jela wa kan thup ya ka Tripura ka Nagaland wa ka Meghalaya. Heyato wa kani ka election haka arpa sotri uniu benai hapo iya khamat Deputy Commissioner ka West Giant Hill District UBS Soalia. Kamju US Chawan uwaman u ad hoc komandan ka SSB Kam West Giant Hills Dahir ki polling station wa hakile chnong ka district wa open sngau tho ya ki BLO wa ki wa he chnong wa ki kit kam chnong nei benta kamman wa open khre ya ka election how news nem kini ki chnong kan thup ya ka lapangap khanduli wa sai sama haini isli wa pen sngau tho nei liang uso liya da kali takit u ya ki BLO heyato wa ipen khre wa thap vote nei benta ki bru ki wa kerpang ki wa iduna hedo ipran kam jule ki wa palat prap house nem irta he wa kammon uyi ki wa wan thap vote we kammon upang khre nei benta yongki hejo ipor uso liya da pa ule wa chna ya karam chaki polling station nei benta ki bru wa kerpang ki wa happen chong ha ki chuki chaka na mo ki wheelchair wa kiwi hejo ipor da takit ule ye ki boarding wa ki pankhana khanang wo suk ki wa kre he por election we haki thaw wam biang gini daw pha pan khre u haki saheb ki wa hapo yong o the ekti le ya ka chithi chaki wa he chnong wa da tho ya ki kandon election kat kam wa da bu ka ECI la da phidam jingtiang kin ap ya phi hang tu kam bui nawar nang tai na jang unum yo banwan kile bakala sa bri si iru kin ga di phi adu ki mi tu man ta buat asi ra diga ta ka yang jungi we will give them security on polling day as we have discussed last time. Yeah. Not security in the sense per person, not per police. Beri pulen. Belum itu tidak. Bisa. Lihat mari ini juga ini am kini gede mau piram. Haban mi natai pan nagawai perkecakaran. Mari sang bat ki Nipali, bat ki Karbi, ko Assam. Giting ban mi na snong Malaysia. Sai sama. Dari time kata-kata nggak tambut. DC jangka West Karbi Anglong baru USP jangka West Karbi Anglong kan kedua lah arpung nyau tarik lakot ye kisah joai banyak keren yang terekam bakim di benle kenu kapan petut ye kini kan keren kalau ada keren sih kan keren biang ya itu bagi malah trapo slam seneng election commission kakwa iki kin long kiban yo akan wan sementara jing terbut yang penbiang kerpang ini gitu tapi lagi gitu masalah yang tahu sektor officer antara lembau ini BLO itu mari itu nah karena lagi ngilang bikin penbiang ini share ini tay surat kalau bolehnya sih ini share nggak mungkin umur yo ada gimana itu kita awalnya kami kira sedang berkecing saya bikin kundar belum ya tuh ini tap you teman ingin sama wajib ini kena marpal lelaki na bikin lawan atau sikap bodis dan balap itu dan apa sistem yang dengan sistem main sistem main sistem wajib hangi ngapa kalau terus in polling station not in people Kawan kibri dia orang polling station atau ni sepatai ha polling station. Ya. Kalau atau lagi di bijing petha. Kami kadang atau lagi section P kami di kumpul bawa di kumpulnya. Hadim dan kan lama lang. oh dengan sirok kan air Sirok sa ay iki bak tapi kau itu kata. Ha, lalu kemudian pandang kandidat di dalam umur kandidat di dalam umur. Itu lah dulu ada lain pengalaman. Abide berkata yang kesang ini dengan simkaya kenang bahwa election kan nyai bay Satu ting kerpak nak kalian juga ada lah tu lah thok bau ki we chlong ki ba shlong di nok tu ya bos shlong kim de ban pi ya si saliam nomor 1 di ban long neutral kita shlong lagi ba ki ban teput ki timban ban tep sino shlong kaman ki pi dan ka shlong kaman long da pidon makana hajing ya no liang men tai me pen pa election commission lah ban kia bahaya kata bah kali long sud long memberi dulu bah kali mereka long di yang di kia tu ini apa yang mungkin saya ini ki static party kayak flying squad yang abu gimana ya gimana pikir kia tu si penuan spesial itu link yang selalu bikin si
sekarang dong sih long biang aku ngeterin nak po jual kalau hot di batai sambil cerita lang mati makin tangi keringnya election di kita tangsa tayo apply form 6 kini apply form 6 simpul dong kerteng kemai itu hangi di kinaban kat bagi milaban le pendapat kamu office mungkin le itu bila si kinaban ben masih lagi mantap buat ini ya biang ya kata Ini hadin bang dapat ini banyak dengan pemnai kisah tahu terus sih kita penuh ditambah kemai si kinaban dong sampai sih di lab di cuci tidur kita ini masuk apply apa mau kayak apply ini takut nak masih details agar tu ni ketih henti ketih henti ke meni kisah karya tu dan buat sini kan kawan tapang ni oh ini ya ini kata ngomong gini deh malah sistem kawan hang ni yang meni kisah ngipiah saya bahagi ya borok dia kan ketuna tu apa nama harga kan di kedega sentar ke harta orang yang kisah ini sih biar lu orang ni dikipiah saya